بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan amin sa barang abutan sin suara ini dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiaksahan yatud namo naisab maun pahadarat sing kamu in ganap pengajian bunga sin pag-iman aula na bunga sin pag-iman papasinguran ka tu taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita niuri malaw papasinguran ka tu taniyo in hinang sin bariman na kauna bariman usog iwan bariman babae in sila yadto iwok nila in kabuhi nila iwan sing kamatay nila pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasing sinallahu ta'ala tiranan in ayat yatud namu maun pahadarat sing kamu bilang pengajian natu haruman ini ayat suratul tahrim
ayat hikahangpu tagisa. Di ayat ini piakug sinallahu ta'ala imbar iman usug iwambar iman babai. Hamasa zaman nakauna. Aula-aula na kakuyaran sin bar iman usug iwambar iman babai hajaman tanyo ini. Sebab karena in zaman tanyo ini kataud-taud manusia. Demikian zaman tanyo ini sa taud-taud nikmat yan ughara sinallahu ta'ala pakakagugunahan sin manusia hadunya iwan kagunahan niya panyap paadlaw kana-kana. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Di ayat ini patuntum kato tanyo sinallahu ta'ala sinaun subay singuran tanyo. Sinaun subay urulun tanyo. Hinangan kita niyo sinallahu ta'ala pamimintangan, panawpamahan, ummat na kauna, sin zaman mulay na in masanila, sa yarikato tanyo, wiyayta, in panawpamahan, iwan pamintangan. Daraballahu masalan, hinangan kita niyo sinallahu ta'ala, panawpamahan. Urulun sin atay taniyo. Urulun sin suara taniyo. Urulun sin pito anggaw takbaran taniyo. Hisindihilan sinallahu ta'ala panawpamahan yan. Lillazina amanu. Pamanga sila bariman usug. Iwan bariman babay. Aula-aula na mga anak po, yari nakita niyo hajaman. Nagsungkang mangking ng tao. Biusulan na o sintao, biusulan na atay sintao. Sa wala niya pa, kaya na naman biubutikan na siya. Sabab na wala niya kaya na naman masakit. Ulong sinallahu ta'ala ha ummat tinapusan. Ummat sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Piyawaitaan sila. Sinawon panawpamahan nila. Hinang sinbar iman usug. Iwan sinang sinbar iman babae. Ampari maglamuhut. Ampari magsambulakutin hinang biyasin kakahinang sin bangsa Yahudi wan Nasara. Nahisiw yan mga anak ko. In biyayta sinallahu ta'ala panawpamahan tanyo, singuran tanyo, singuran simbar iman usug, iwan simbar iman babay. Imra'ata Fir'aun. Amuna in asawa sim Fir'aun. Zaman mulay na. Hajaman sin Nabi Allah Musa. Liu mo si Fir'aun iban simyakad kaniya. Aw maingat maglangoy. Nalumusda. Nabiyadin na hindi maingat maglangoy. Sababim maksud to, maingat iwan di lumusun sila, mulka sinallahu ta'ala kabuhit nila. Pamintangan yadto. Aula-aula pamintangan inasawa niya ini, ingan niya i Asia.
idh qalat rabbi, hawaktu namung siapa Tuhan, impamung niya na ngayo. Uno yung pangayo niya pa Tuhan, Rabbi ibnili indaka baytan fil jannah. O Tuhan, kumangayo ako kay mo. Impangayon ko, Tuhan ko kay mo, banguni ako bahay halawm sinsulga. Neng kanin halawm sinsulga yaw-yaw neng kasaddapan. Maita siya na ngayo, sabab mig siya rin nga pala si Firaun. Wanajini min Firaun. Pangayo ni Karwa, o Tuhan ko, tangkisan ako, palihala ako, dahil kan Firaun iban sinhinang niya. Maita yan, unang ngihi Firaun. Sangi tao. Maita, naggulal Tuhan. Maita, uno papatayunin bata-bata. Uno pa'y katupatayunin babae. Uno palong sarun impamaybay malingkat. Lung sarunin sa sakatan malingkat. Tuway kanyan malingkat ng akatan pagkasyan Tuhan. Pagkasyan nakura. Kaya ngayon niya o Tuhan ko, pasura ko sulwa. Iwan tangkisan na kumagus-us deng hangi Firaun sa warmang lalaog. Iwan tangkisan ako rin ang mga kauman ini. Wanajini minal kaumil zalimin. Tangkisan ako rin ang mga tao anyaya manglalaog daruhaka. Palman sinallahu ta'ala kanila jaman yadto sa yarikato impamandu. Hipaka pamintangan. Panaupamahan habang sa usog ibanbang sa babae. Ingi Firaun tudyo patuhan. Ingi Firaun tudyo mag-asawa. Ingi Firaun tudyo pamahadjana. Dahil nga sabab yan, di makaibugin hatao. Wala imibu ginasawa niya, sindeng kaniya, iwan sindeng hataon niya. Imibug kaagin asawa niya, sindeng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinbiya na hadto ing kawasa simbanan niya. Sinbiya na hadto ing pangalta simbanan niya. Wala da siya imibug sa gawaing kaya ibukan niya. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, hipakawa yadto pamintangan. Hamasa ini habang sa usog, habar iman usog, iwan bar iman babae. Matampal kaingatan sintaw. Nalumo si Firaun. Inwala na kaagad nalumo, tiyon sin lupa. Inwala na tuon sin lupa, piaulanan sila kayo. Patumtum yadto mga anak po. Na, sin jaman jamulay na. Sa yari hamasa na to ini. Kita niyo in patumtumun, kita niyo hindi hilan pamimintangan, kita niyo hindi hilan panaupamahan, bariman usog, iwan bariman babae. Ang pasilari malumos sin tubig. Ang pasilari matun sin lupa. Ang pasilari kaulanan kayo.
Ang pasilari matilo simbatu ring halangit. Waliyadu billah. Amo yadto mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, biyay ta sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Tu sangi fitnah. Kajaman nila, yari di magpakamasan ini. In fitnah tu sa lagu-lagu. Bukulong mutura sa tu sa dyan sa butunta sa taod-taod. Bangsa yun, inpit na yadto, timubtog na rin to kanila. Sabab tiun na sila silupa. Liumos na sila. Bangsa yun hindi na to kawalikan na ummatini, sakali na dubo na ummatini waliyan billah. Uno yan, mga anak ka po. Inumbul hamuog. Adzun. Panglaog, manglalaog ipiraon. Liaugan na imbaran niya. Liaugan na inlaumbay niya. Liaugan niya in mahadjana. Wairoon tawhadun niya ini nakapagkulal Tuhan. Amura siya. Nagbuak-buak man siya tuwig. Nagbuak-buak man siya sintuwig dagat. Di niya kasadalan. Nakapamungga siya. Parat saya na siya. Sin daakan sintuhan Nabi Allah Musa. Wala na tiyay masin Allah subhanahu wa ta'ala. Kani mga tuan, wala tiyay ma. Sa lagu-lagu anyaya. Hadaman sin Nabi Allah Musa, sa lagu-lagu panglaog, ang nain panglaog ipiraon. Kalikan na to, inkimugdan kanila bala. Liumus. Iyon sin lupa. Kaya ulanan kayo, tilo simbat. Way nakapin. Papahaliunin ummatini, papamintangan kanila yung mga yadto. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Paman sin Allah Ta'ala, wala namu liaugan sila. Nagpara kami nabi, nagpara kami rasul, nagpara kami risala maun kanila, nagpara kami singkatan kawugunahan nila, wala kami nang laog kanila, maulong kami kanila, malasa kami kanila, sarawa sila in naglaog singgin hawabaran nila. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Manganal kita ni uray-day. Bang di makawa sinday-day, manganal kita ni malugay. Liyatadabbaru ayatillah. Dungdungan na to marayaw. Unoin risala sintuhan. Unoin message kato tanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hakatloan kajud iwan hangga to sang putang upat sura. Intagnaan niya suratul Fatiha. Inhaulihan niya suratun Nas. Kansiyo sulat yan. Kansiyo kitab yan. Ang mga anak po, ingkarunahan na to hamasa na to. Tuhan, impanglaog ipiraon, kakauman niya sadya. Impaglaog hamasanin. Bukun internasional. Global mga tuan.
bukon paglubal. Buhi iwan patay. Nang lalaogin buhi ataw miyatay. Nang lalaog hindi matung wala pa rin maratong. Yan yung mga anak po. Kaya nga sabab yan. Yung pangayo, sinbaba ipilihan. Yan o gara kaniya sinallahu ta'ala. Yung pangasugo. Yung pangayo sin Asia. Patuhan. Diul kaniya diul. Yung mangayo kita niyo mga tuhan. Biya sin pangayo niya. Mag-ariad na hindi matuhama sana to ini iwan sin zaman nila. Ang karagbus na. Kaya nga sa babiyad to mga anak ako. Ang pari mag-anyaya, ang pari maglaong. Kumusog kita niyo mga yu, pa Allah ta'ala. Bangki musugin pagdaak mga yu, palamihon na tuwing kusog. Intiap-tiap siulangan mga yu, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya, sin pangayo, sin asawa sin Firaun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impya ngayo niya sulga, hikarwa impya ngayo niya, bang mayan siya, mapalihala, daing hangi, iwan pag-anyaya panglaugi Firaun. Tumangkis deng hamangi. Tumangkis deng hamarayaw, pasarayaw-rayaw. Tumangkis deng asarayaw-rayaw, pa-original kakal karayawan. Dihan mga anak ako. Ini karuah. Fitna sa lagu-lagu hajaman tanyo ini. Al-kufru wal-kadib. Amo na in pagkupur iwan pagputing. Maksud sin pagkupur kaya kahagad aun Tuhan. Kaya kahagad aun Nabi. Kaya kahagad aun Sara. Sarawa di da agarun. Tabunan sing kaputing waliyadu billah. Kaya nga sabab yan. Palman si mahasuk si mahatinggi. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Ulaika ashabul jahim. Palman si mahasuk si mahatinggi. Mga sila nagkupur. Kaya kahagad nila aun daak sintuhan. Aun sara sinallahu ta'ala. Papamarintahon nila yung napso nila. Paparintahon nila yung sahawat nila. Wakadjabu iban hipanghimuting nila. In ayatu syara'iyah. In ayat syara' sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ipanghimuting nila. In nakauna ng himuting Yahudi wan Nasara. Aon na siming udhayad to. Ulaika ashabul jahim. In sila yan, parman si mahasut si mahatinggi, iyataramahan. Kayo na susuluyab, hipag sunog kanila waliyadu billah. Mga anak po, in nagpupur sunog. In nagputing sunog. Minsan na mataod bang sunog?
Sunuging karayawan adlaw ka na kana. Sabab sin pagputing iwan pagpupur. Dahil nga sabab yan, aw nambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ganarul. Makkah iban na Madinatul Munawwara. Diunit niya na yung kabuhi niya pakabayaan sin Tuhan. Diunit niya na yung jasad niya iban sinyawalihan niya pakabayaan sin Tuhan. Dia kang niya na injasad niya iban sinyawalihan niya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin pamung niya mga iban niya, iban lapay nakita niyo hakabtangan niya, inagin niya hamasatanini aon dua kasanyangan. Amot tinagin niya, amot ting kabtangan niya. In masatanoy nilang niya aon dua kasanyangan. Aon dua security. Nauno yan. Hakabuhi sin junjungan alaih salatu wassalam yarikato tanyulang niya aman. Kasanyangan iwan kasajahitra. Manta magdairi kinwahi iwan labay ng Jibril harap maun kanya. Palman si mahatut si mahatinggi. Wa ma kana Allahu liwa'ajibahum wa anta fihim. Di magparain Allah Ta'ala siksa. Di magparain Allah Ta'ala mulka. Sa lugay yaon pa'y nabi kanila. Tumasanyang. Niya magad sinatulan, wayroon sumulang. Misan aon sumulang, tiyo-tiyo. Na nawa na nabi, hamok na kumaan. Unay nabuk yan, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَجِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Din Allah Ta'ala magparaka nila kasusahan na dunya, kalamit riya dunya, sa lugay in sila nangangayo kaampunan patuhan. Sa lugay nila nagulong-ulong. Sa lugay nila nagtatayo na kasabunnalan. Sa lugay nila jumanji pa Allah Ta'ala rin na kami magisabi-sabay ng mangi. Nabang di na hinangon sinta o inamuk na kapinyad to. Yan na yung paglaog. Yan na yung pagputing. Yan na yung pagpupong. Bukod sa jawang sa Yahudi, bukod na sa jawang sa Nasara. Yung mga anak po, sa lugay sinumatin, nangangayo kaampunan, pa Allah Ta'ala, si masanggup pa Allah Ta'ala, damit kaya nagkakasila-sala sila rin, mahalulay inggumun. Mabarakat yung pagkaon, mabarakat yung pag-inom, mabarakat yung pagpanaw, mabarakat yung pagpasyal. Maita. Janji sin Allah Ta'ala kanila. Wa ma kana Allahu mu'ajjibahum wa hum mustaghfirun. Wa hum mustaghfirun. Janji sin Allah Ta'ala sa lugay nila nagkakasila siya. Sa lugay nila makadakabayaan sin Tuhan. Nawa na rin kanila injunjungan nila. Nawa na rin kanila yung mga sahabat nila. Nawa na rin kanila yung mga tabiin sa yaunda sila miumurul haulihan.
Di man sila murul. Di na sila magtaayo na kabayaan sintuhan. Inluhay-luhay. Sa magtaayon na sila. Hakabayaan sin napso nila. Hakabayaan sin sahwat nila. Aturan yun na inji matuha masa na to ini. Salay kasi akan wa adlaw yaon pila tahun 2 tahun. Way piyaruwa di nga lombay. Haturan pagkaon, haturan pagin. Ingan niya sa jahambuk da sakit coronavirus. Tanyo mga anak na. Allah subhanahu wa ta'ala malasakatong. Aula-aula ummat haulihan ini. Hirihil sin Allah ta'ala yung katandirihilan. Wala dihila ummat na kauna. Sabab kaya ta sintuhan. Palang kahunin ummat haulihan. Salugay sila himinang sindua. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Salugay sila, himinang sin marayaw, mangdaak sila pamarayaw, iwan tumangkis sila rin nga mangi, mangdaak sila, mamayta sila, iniyan mangi. Tanyo mga anak po. Ini katu, talagulago, talagulago pitna, talagulago kasusahan. Ajina, amunin parakala jina. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Ay kamu sumuok paparakala dina. Hakatampalan iba nakasipukan. Maita sa babimbang sa Yahudi wan Nasara, usaha rakula kanila, untong dakula kanila, bilyon alta kanila in parakala dina. Dahil nga sa mabiyan, piyang hinungod sila sin Allahu Ta'ala hayo. Diara kanging karaw, diara kanging sapi atabu, diara kanging tao, usog ibang babay. Hikarwa ayat, perman sin Allahu Ta'ala. La takrabud jina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ay kau tuod sumuok pamangdahi kapag jina. Pangatod, pangdungog, puno-uno hiwal simbaran mo. Tawag mayta, hiig sintuhan in barakat. Hiig sintuhan in rahmat. Hiig sintuhan in pikilan marayaw, rin akaw makapikil sin marayaw, harap na jamad turumad law waliyadu billah. Dahil nga sa babiyan, sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Iyakum wajjina. Ibut-ibut, tampanin niyo tungod, paghali kamo tungod, layo kamo tungod, tapok kamo tungod, dahil nga parakala mangdahi pa dina. Maita. Ajani mahjubun anillah. Inusog mangjijina waliyadu billah. Imbabae mangjijina waliyadu billah. Kaya tampanan na sila ring hatuhan. Kaya tampanan na yung atay nila. Kaya tampanan na yung pangatod nila. Kaya tampanan na yung katan. Aun koneksyon tudyo patuhan. Kaya nga sa babiyan imbang sa Yahudi wan Nasara, way nakasipug nila. Hipagbantog nila na. Hipag marayaw nila na. Ang ato kaya tampanan na kawang kaya tampanan na. Tujhibul baha min wajhi. Maig nilingkat sinbayho mo tudyo patuhan. Impagtag kay mo sintaw dunya. Wajini. Impagtag kay mo adlaw tusungon sa ngi pagta.
Hiig sintuhanin sa haya pamayhuan niya apabila nagdina. Iigim barakat halta niya sa dan sa gunung sariday. Iigim barakat pikilan niya, misan marayang pikilan niya. Amuyad to mga anak. Hiig sinallahu ta'ala ilingkat sin pangatayan niya. Hiig sinallahu ta'ala ikatuilingkat sin pamikil niya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Laong sintaw ko busit. Busit na yung pangatud niya. Busit na yung suara niya. Ingkatan pakaradyan niya. Kaya gantian na pabusit. Wayroon na rahma. Wayroon na baraka. Way na kuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala roon ka niya. Iyakum wajjina. Summa iyakum. Paghali ka mo tuod. Tapok ka mo tuod. Dahil nga parakala din na. May tayad to sabab hayahudi wan nasara. Yan nagbubuat-buat. Mahaguti ba mapaso. Yan nagbubuat-buat. Sin parakala din na waliyan billah. Iyakum wajjina fa innaha yurisul faqr. Paghalik ka mo rin nga parakala din na kanay niyan. Mamiskin na kami. Na miskin na yung Yahudi wan Nasara. Hilaw mo. Ang na miskin. Oo, napangatod na to. Miskin na yung atay nila. Miskin na yung pangatod nila. Miskin na yung katantan nila. Kaya nga sababian malingog yung tao. Sababing pangatod niya. Un na kanya pila milyon. Un na pila bilyon. Miskin na siya. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita niyo hadis. Unin hadis yan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Mahabay hadis kaun na to natin pangadian na to. Pattakud dunya. Pag-ibadat kamu tuod marayaw sa lugay kamu, ya ano garansin tuan nikmat kamu diha dunya. Ano lupa sa inwakto niyo. Pagasubuhan kamu sintuhan adlaw ka na kanahawakto niyo. Pattakud dunya, pag-ibadat kamu marayaw. Ayarin niyo, ingkabuhi niyo. Ayarin niyo, injasad niyo, iwan sinyawalihan niyo, ingkagin niyo magayad, pagtagipon kamu patuhan, iwan tangkis kamu, di nga mangi. Uno pa yung sugpat niya, wattakun nisa. Iwan palihalahan niyo, tapok kamu rin nga mga kababaihan, piyagmumulkaan sinallahu ta'ala, magpaibog simbaran, kasiyatun ariyatun maila. Magpaibog hausog. Ano yung mga to? Nauno yan, mataulat tawa tiyo-tiyo. Inbar iman usog, iban bar iman babairi inibo. Impamung nila, a'udhu billah. Utuhan na mo. Magpatilibon kami kay mga tilay. Magtayad to mga anak po. Fa inna awwala fitnatin bi bani Israel. Karena sa bunal to din panagnaan fitna hama sa simbanu Israel. Kataod-taod na di. Doon kanila. Kanat pinnisa. In panagnaan. Yan nakababay.
Kaya pitnahanin usog ha babae. Kaya pitnahanin babae ha usog. Aturan niyo amasa na to ini. Bukon na hat sa dya usog. Bukon na hat sa dya babae. Sambil hayop. Kaya pitnahan na wali ato na. Tayo nga sabab yan mga anak ko. Ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala ha ummatini. Yari sila piararahan sinallahu ta'ala. Unin piara sinallahu ta'ala kanila. Innal ladhina amanu. Wa amilu salihat. Kabunal-bunal tungudin mga sila bariman usugi wang bariman babae. Yamalan nila yung kabayaan sin Tuhan. Wala sila minigasalakan kabayaan sin Allah Ta'ala. Pasanyangun sila sin Tuhan na dunya aula-aula hadlaw akhir. Magkarunahan kita niyo mga anak po. Kasanyangan dahil nga Tuhan. Bukon kasanyangan dahil nga tao-patao. Dahil nga pagkahin niya. In-iyan liyaway sadya. Subay makuri kinapuunan. Puno siya makunik, bang yaun kita niyo hasalakan kabayaan sinallahu ta'ala harukun iman unum, iban harukun Islam 5. Palman si mahasud si mahadinggi, palanuhiyannahu hayatan tayyiba. Ano garaan na mo sila sing kabuhi marayaw riya dunya. Puno pa, wala najiyannahum, iban tungbasan na mo kanila. Tungbasan na mo sila adlaw kana. Di ahsani ma kanu ya'malun. Sabab, sinaparayaw nila, inhinang nila, naagad nila ing kabayaan, sinagdaat kanila. Damura-murahan, mga anak po, natadabbar pi ampusina. Mangdungdung kita niyo pabaran na to, uno inahinang na to karayawan tudyo patuhan. Uno inwala na to nahinang kakabayaan sintuhan. Haupo-haupin waktu taniyo. Uno in kabayaan sintuhan pamipian na to diya dunya. Ampa na to madawhat. Ampa kita niyo makaagad hakarayawan dunya. Iwan karayawan hadlaw akhirat. Ayaw sadya kita niyo mamung. Magdunya na sadya ako hiwin ko ng pag-akhirat ko. Ayaw sadya kita niyo mamung. Mag-akhirat na sadya ako. Hiwin ko yung pagdunya ko. Para yawn na to induayad to, para yawn na to yung pagdunya na to, para yawn na to yung pag-akhirat na to, para yawn na to yung jasad na to, iwan para yawn na to, inyawalihan na to, kuno yan dumayaw, bang na to maaga din salakan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tugtog na rin to, miyabot na sa binwakto. Salam ka sila sa namo, ang mga anak kapo at tiranan, mura-murahan, mataayon kita niyo, kabayaan sintuhan, mabutok inatay na to, impito ang gautabaran na to, tumaalo, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faidin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رجاك ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم يا كريم أكرمنا فإنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.